option gi khogi ko strike price spot price adugo option price ko option price ko na premium hai na ju khang nai hare ko hai bi si se kaino jing bi si ko adai di atop pa ko ngasi jing du se strike price se fazana khanga gadi makha taba adum continue to gi si yarani aduga ngara ko na wari sagi ba ma seller ga aduga buyer ga ko option contract sida seller ga buyer ga ani se karam bani hine better wagi haiba natra sigi kadi kana gum khana hai kani option buyer na fai kana gum khana hai kani option seller na fai ne ko si karam bana he na fa fa bi adu si jing si ko mid thambi ko adu question hangam dai da kana to biro sarapo ma khoi no jik nen nei ne dei sin na han dagi ko 3D sida khoi nei ne se derivative segment da ko underlying asset haiba ma khoi ta gre underlying asset sida gi derive to thora ga khoi gi derivative market se semak bane ne na index ta gi obi stock ta gi obi ko stock loina mak hojik se derivative market ta yaudri yaudba khar leiri yaubu su leire na adu index gi manung sida ma khoi gi sub index me am leire nifty 50 nifty bank nifty IT ko nifty finance nifty auto leiriba mayam se loina mak khoi gi derivative ta yaudri ko derivative ju pau yauri se nifty 50 nifty bank and then nifty finance ohum sida ngai riba ai ko option ado khone derivative sida makhan ani thona mu lai FNO haina ko features and option ko features and option hariba features and option the features se kaino singara khoi sarak pa nei na gare ye ko adu option option se khoi ngarang kitang bi hogre adu ngasi am ko mu halaga jing se option sida khoi type ani lai ha gare ko call option anga pull option anga call option sida market sina up trend set pa matam da call option gi magi option price se increase tawe haibili ai option price um higher ge premium oina higher ge ko mem ai option price hai se premium ko sama nai अगर कॉल ऑप्शन से ना अप ट्रेंड लाखों में तम द प्रीमियम से हेंगलाई हारे पुल ऑप्शन से ना डाउन द लाखों में तम द यदि मार्केट से ना डाउन द लाखों द पुल ऑप्शन की प्रीमियम से हेंगलाई हाई बने नटा अदर अन्नी से पूरा कनोने कंट्रास्ट ने चली से का डायरेक्शन से पूरा और नबी नहीं बनी से अमन कम प्राइस से हेंगला कान अमन हंदब अमन हेंगला कान अमन हंदब दुनी मिले ले से का option ge terminologies kar lai ko koni sam na hai kan de si khaktang jing chi ba si katang nifty 12 august 16200 ce hai se ko na option gi instrument na traga option gi symbol sai ga su khang nei ko sida ko na khang ise nifty se kai no ma gi underlying asset have to hai means hai ri ba si gi option si gi ma gi main kan do ni ko underlying asset hai sin hai stock की ओरगन सिदे SBI लाखनी को सिदे SBI stock सिगी ऑप्शन की कोने थी लगे SBI न लाने निफ्टी 50 की ने सिदे मान मसक ताई से अइने लौगो देबो ऑप्शन से करम बे इंडेक्स की नो नट्रगा करम बे स्टॉक की नो हाइब दुने मसक ताई से को 12 से नमागी एक्सपायरी डे दुने को ngасai ma खुगी कॉन्ट्रैक्ट पेरोड ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट मागी टाइम दु लुइसिन बे निमित ओइ दुने अरे को अगस्त साइसिना मंथ दुने CEPE kai no khoi khange CE sina call ne P sina put ne E sina European style hai bani na cha hoje khoi na khang de simrak te le ho sina 16200 hai se khoi na strike price hai na khang nei he ko sina index ke ni index da that jaw re se kai gi no hai ga di magi contract time losin be se hai di index da lai se weekly expire ko weekly contract se lai index da ko weekly contract se la kan di ma date jaw re ba karam ba date ta magi mai di expire se contract se loi di no hai ba ko adu ko weekly de na ta ba monthly khatang jing mu se index ta su de SBI September 420 PE hai ba PE sina put ne ko adu ga SBI sina kai no underlying asset to ni ko SBI gi adu ga September sina expiry oi ge do ba month to ni contract to bagi no ko month to ado ina sida 196 10 haina thana ha ba si koi premium ni ko hare ne sida image sama su ji kana jing halage so ina la kan sida nga sai ki khogi
मथंग लाए दुगे स्ट्राइक प्राइस नि ngasi khone jeng sia sin tra adu weekly expiry natraga monthly expiry ha kan da mayam na khangnari se expiry oiba numit ai contract loisin ba numit se matam khudi mak da Thursday oigani ba kai gum Thursday se general holiday oiramga di Wednesday da oigani ba dai ko myam Thursday sina general holiday oigra ba central government gi adu di Wednesday oigani ko adu kai gum ba masai Thursday sina khogi contract period tu gi aroiba numit oibani na ahoba numit sina Friday da oiba ko week khuding maki adi Friday khuding mak se opening day ne aduga Thursday khuding mak se closing day ne sagi contract period hobo matam aduga loiba matam ama laini na tra weekly expiry haira kanda weekly hade kanu weekly gi khoi gi contract period hai kanda Friday khuding mak se na opening day oigani adu Thursday khuding mak closing day oigani ko Thursday se kaiguma suti ore mag di Wednesday da closing tawgani Friday se na kaiguma suti ore ga di Monday da opening day oigani yani ko ma'am sibaw si leire hojik stack price jengase stack price la kan sida option da khona price ahum laib amna surprise ne ko option da price ahum lai stack price haiba ma spot price haiba ma option price haiba ko first da khoi spot price han jengsi ko spot price natraga CMP current market price ko current market price se kaino hai gadi hoji lairiba market ki magi price to ado khona current market price hai khangnai ko nifty 50 ki hoji laise kaino 15774 da laib to 15774 da nifty 50 lai hoji se ko simagi current market price hoi joini to asigi hariba current market price se khona spot price hai khangnai ko spot price kari ge ni am hanjin hai no horen am important oiba kano ma point mo kini ko adi matung da hoi option gi price haiba mung lai option gi price na kai no har kan da ngasai gi sida image am da lake ai image ui go ma'am la ka jaw tho lake koi sida nifty 16 June 16200 PE hai 16 June nifty June CPE loin khange khoi ko sigi stack price sim khoi nei nagi duini khoi spot price hai ga di ngasai do kai no spot price hai ga di nifty gi huji lei ri price sigi image si matung ina ko 16201 se spot price ore aduga nifty gi kano gi nifty option sigi ma option gi price hai ga di sigi lei ri instrument se simagi mai price tunga lei ga ni symbol sing sigi ma gi price tunga lei ga ni magi price tu ni sida iri sine ko 149 232 gain ko sida topa ma jing se 16 June 16200 CE 16 June 16200 PE ani gi price se kitang ka slightly different oidra oi ko sise ngasai gi 16 June Nifty 16 June CE hairasiba natraga Nifty 16 June PE hairasiba adudi Nifty gi kano se 16 June natraga kano se 16 June se da PE natraga CE khatang hairaga di option se ani khaktang oigani ko Nifty gi se chumbre na ja sigi expiry date si goin ani se khaktang leirani ko adu yamna categorize tawbo yanana bagi kaigumba khogi option sigi kano se derivative market se sema ko matam da ko mai stack price haiba ma sema me ko stack price haiba the stack price se kadai da ha ga sida hoji yaw sine 16200 se ko adu stack price se ma se akoina stack price da akoina lei gedra haidi ma se price se karam price no ha kan ma se money ness haiba adi magi price haiba wane magi paisa gi value laiti ba mungom da ko si option price 144 ha gi mai paisa si gi value lai natra mani si gi value lai 154 rupees se akoi pay tawra kan da si option se ina lawra ga trade taw ga do bune ba stack price ha ri ba 16200 se ina pi daga si option se ina trade taw ga do bune te ko aduna khone khangdu se daga oi se first on the spot price se akoi daga oi kari gi noi makha ta na ha rake aduga sigi
ऑप्शन प्राइस में कोई इंपॉर्टेंट होई करिगिनो है कंदा अखोना सी ऑप्शन से लौब मतमदा सिगी ऑप्शन की प्राइस है ऑप्शन की प्राइस है पीरगा कोई ट्रेड तौदुनी मयाई को 16200 CE 16200 CE से सिसे कोई सिदा कोने खंगदु सिदे सिसे कनोने खोगी कॉल ऑप्शन ने पुट ऑप्शन ने सिकक्तने खंगदुबा दु स्ट्राइक प्राइस सिदा कोने स्ट्राइक प्राइस से करी ये मुको इंपॉर्टेंट ओइले इनो है कादे सिदा लाके को स्ट्राइक प्राइस इन सिदा एग्जांपल ओने स्ट्राइक प्राइस खरे इरेगा थम्मे बसोन याको स्ट्राइक प्राइस हम इरेगा थम्मे 16000 16550 16100 16150 सन इरेगा थम्मे सिदा डिफरेंस है क्या पीरम बनो यंग बियो 16050 100 150 200 250 300 350 400 450 सही लाख है को 50 की डिफरेंस ते लाइन था अदो ऑप्शन सिदा स्ट्राइक प्राइस से लोने लेगनी स्टॉक किसु लेगनी अदुगा खोगी कनो किसु लेगनी कोई इंडेक्स किसु लेगनी तो बदबो सिगी मागी दि स्ट्राइक प्राइस से मुपगी मसिदा लेरिबा डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस अनि की मरक खेनरिबा डिफरेंस पॉइंट सिंग सिदि को स्टॉक त खरा मानबा यारम बयाई मानदबसु याई को मागी स्टॉक तुगी नत्रगना मागी कनो सिगी आदि कनो दा डिपेंड तवेबा डिपेंड ऑन इंडेक्स नत्रगा स्टॉक टू द डिपेंड तवे मागी हजी लाइरिबा प्राइस को मागी वोलेटिलिटी को अदु जेंग खान सिगी स्टॉक प्राइस सेमक पने को अदु स्टॉक प्राइस से निफ्टी 50 की होइना 50 की डिफरेंस त सेमे को बैंक निफ्टी की होइना 100 की डिफरेंस त सेमे SBI की होइना 50 की डिफरेंस त सेमे को अदोइना तुंगा ICICI की सिगी तुंगा कनो से लेरी को अदु स्ट्राइक प्राइस दे लाइसे स्ट्राइक प्राइस ngसाइना मनी नेट साइबदो मागी प्राइस हाइजेबु खतनी मासे पैसा की वैल्यू दी मंगोम द लेतेबो पैसा की वैल्यू दी कदा दे लेबो सोम द प्रीमियम सिनेब से प्रीमियम से अखोनो इंश्योरेंस का जाओ कान प्रीमियम है पी नत्रा गाड़ी की इंश्योरेंस जाओ से प्रीमियम पी पर ईयर को LIC का जाओ पर मंथ नत्रगा क्वार्टरली नत्रगा हाफ ईयर नत्रगा ईयरली प्रीमियम पी दि प्रीमियम दो अदु पैसा नि नत्रा सिसु ऑप्शन की प्रीमियम से कोई पैसा नि सिगी प्रीमियम से पीरे गइना कनो से लौदिने को अदो सिगी स्ट्राइक प्राइस है सिदा खोइना मेन ओइना खंगदब यादब मुलाई से कइनो कंदा मंगम द आइदि कैटेगराइज मु तौरेबा टाइप अहुम थोंना को अहुम थोंना तौरे करा कई कइनो दि एट द मनी हैव को आउट ऑफ द मनी हैव OTM इन द मनी ITM ATM OTM ITM हैव को सि स्ट्राइक प्राइस को मुनतासी को म्याम सिगी स्ट्राइक प्राइस द ATM OTM ITM हैना मु खाइदोरेबा हाइरिबा OTM ITM ATM से कदाइदन OTM करमबन OTM ओइनो करमबन ITM ओइनो करम ATM ओइनो हाइबसे खु जेंगसि हरा कादंग सागे यादा स्पॉट प्राइस से याम इंपोर्टेंट ओइ हाइरिदो स्पॉट प्राइस की को ख्वाइदे की नकनबा स्पॉट प्राइस है हुजी करेंट मार्केट की प्राइस तो कोन 16250 सिने लौरसे को 16250 हारिबा खोगी स्पॉट प्राइस से सिगा ख्वाइदे की नकनबा नियरेस्ट वन को अदुगी स्ट्राइक प्राइस तो 16250 ख्वाइदे नकनबा से 16250 सिने लौरे को ओइसु ओइरे सिसे अको एट द मनी ओइगनी को ATM कोन ATM हाइ को ATM हाइबदो सि कोना स्ट्राइक प्राइस सिगी करेंट मार्केट प्राइस से ख्वाइदे की नकनबा स्ट्राइक प्राइस है कोन ATM हरे खंगने कॉल ऑप्शन की पुल ऑप्शन की अनी ATM ओइगनी मादि को सिदा ऑप्शन दि कोई कॉल ऑप्शन हाइबा पुल ऑप्शन हाइबा लाकपनी ना करमबगी ATM ओइदुना करमबगी ATM ओइदुना हाइबा लाकप मतम सिदा ATM दि अनी मकी पुल अप ओइगनी है को अदुगा नेक्स्ट टाइम को दुदि असैगी को ATM दि खंग याम लाइना आउट द मनी का इन द मनी के से करमबनो जेंगसि को ऑप्शन अनी मक्सी स्ट्राइक प्राइस होजी लाइरिबा मार्केट की प्राइस तो करेंट मार्केट प्राइस नत्रगा स्पॉट प्राइस हारिबा सिगी प्राइस है सिगी मथक ता आइदि सिदगी हेना चावबो को सिदगी हेना चावबो स्ट्राइक प्राइसिंग से सिदगी हेना चावबो स्ट्राइक प्राइसिंग से करिनो हारगदी
call option gi oina jengana OTM oigadabo ko out of the money pull option gi oina jengana ITM in the money oigadabo yako sai aina mamang da ma hagi do option sida call option ga pull option se pura contrast ne haibdo ko pura ani se pura contrast ne ko ngasai current market price dagi hena sauba ngasai gi greater than current market ko strike price hai si se call option gi ni jeng kan da OTM oiba pull option gi ni jeng kan da ITM oiba ko adudi hoji ko ATM khange ITM khange OTM khange call option pull option ko aduga strike price dagi natraga na koi current market price dagi less than oiba hena pick pa ko strike pricing se call option gi na in the money ogani pull option gi na out of the money ogani yani ko ma'am koina si se horen option gi trade lawba matam da at the money the low si in the money low si or out of the money the low si ko in the money the premium do yame ai gi budget sin ko na roi ai gi fund si yam yaude ado out of the money the OTM da kitang thoraga low si ga haiba ko sumbadum isana trade se taw kan ai mind da sum yam am lakani ko na kaim ta ngoge ni oh habiro si record to tro thari ji oh YouTube da su live thari bane oh ai jo nang moi nang da wai yeng mo ga ngoge kasu kai de ga ai kana YouTube da su live thari bane adum salam gani hujik so check kang tung to ge ko ai check ki to de nanjo kind of the record of the ahan bagi first ke record to hodu bagi de ai second day dagi dum repeat to bani ko loina ado hojik su se so ai kano ne ko okay ado ko hojik masagi sida ko na option gi ko option gi kano se ko instrument na traga na option gi kano ki symbol hai gi do sai mamang da ko si se option gi instrument na traga option gi symbol hai riba ko underlying asset amadagi derive to thoga sema ko matam sida ko option gi instrument se hai maximum number that more than one instrument se same ngamna bagi da makta sigi strike price lakpani ko main oina sigi strike price hai sina ne option da koina trade taw kan da different instrument phangai se adi strike price leiram draga di si strike price yaw dre khalo adu di nifty 12 august ce hare nifty 12 august p 12 august nifty 50 gi kano se option की instrument से अनि खक्तंग फंगमगनी नत्रा सी यारम द्रगदी स्ट्राइक प्राइस से यारम द्रगदी यानी को मैम स्ट्राइक प्राइस से यारम मगदी सिदा 16200 फंगे 16250 फंगे 16300 फंगदुइने 16000 आदि सिसिना मसागी स्ट्राइक प्राइस न को मागी कनो से इंस्ट्रूमेंट से मसिंग से याम खलन लेबा मैम अदो कोने स्ट्राइक प्राइस से येंगा कांदा मार्केट की प्राइस की मतुंग इन स्ट्राइक प्राइसिंग से अमु मनी नेट से नसागी कैटेगराइज अमु तौरपनेबा ऑल ऑफ द मनी इन द मनी अदुगा एट द मनी को अदो कोई एट द मनी द ट्रेड तौगद्रा ऑल ऑफ द मनी द ट्रेड तौगद्रा इन द मनी द ट्रेड तौगद्रा को सिंबो क्वेश्चन सिसु मथंग मथंग अमुकु येंगी सिको सिबो लेरे अदो नेक्स्ट द कोई मार्केट की कनो से कैश मार्केट से इधर से इक्विटी तो नहीं को सिने फीचर्स ने ऑप्शन ने हम से कितंग डिफरेंट कितंग येंगम से को हम का है ना कनो खंगदसु खंगबो याब खरसुम को कोई इक्विटी मार्केट द कई दोवे इक्विटी मार्केट को होगे एमआईएस द कोई ट्रेड तब मतम द अप ट्रेंड द बाय तौरगा बायर ओइन संगे डाउन ट्रेंड द सेल तौरगा सेलर ओइन संगे मैम जाय को लोइना अदुगा मुक फीचर ददी फीचर द खोय केदोवे सब मानना अप ट्रेंड द बाय तौरगा बायर ओइन संगे डाउन ट्रेंड द सेलर ओइन संगा
kano tawi ko sida ani sida mu khene se ani se jeng mu sa mane do khene se kari no hare gade sida kon uptrend da buyer downtrend da seller hai se se ko equity market da intraday da id MIS da koi si taw yai ba adubu CNC cash and carry ko long term da low ragadi sigi long term da de koi seller si yaw de ko buyer khatan sima aduga sidadi feature da nang low ragadi kai do buno buyer agara seller ring agara low bajai taw budabu nangi expiry legani to monthly expiry lagani current month next month nataga for month and lani feature gi de ko option ko siga siga khitang manai ko equity market siga feature market siga khitang manare natra feature market siga amuka mulag option da mujing siba option da nang na uptrend sida buyer oin sang bajani ntraga seller oin entry to busani uptrend da mara khoi nei nei nagare si matang da ko uptrend sida I buy tawroga sang bajai entry lo bajai ntraga sell tawroga entry lo bajai same downtrend da so koi buy tawroga sell tawroga ani koi I apam dugi matung ina seller ntraga buyer oin entry lo bajagani feature da de yabra feature da downtrend la ai ai buyer oin entry lo ga ya de ko feature da di downtrend la ko da ije seller oin lai ga dam ni ko uptrend la ko matam da buyer oin lai ni ko adi uptrend la ai downtrend la ai je ai analysis ki matung ina ye price section ki technical analysis me matung ina natra natra aina kana gumam de tips lo bai matung ina khang dui ni downtrend la ka dore natra uptrend la ka dore hai ko okay cash market da ai de koi na CNC de lai lo matam de no expire ni ko expire hai ba leite closing day hai ba leite ko adugo MIS da lo ragadi intraday ni intraday hai ragadi ahum ka samana ni feature da su option da su cash market da su ko the feature da expiry se monthly expiry oi current month next month for month ko adugo option da na expiry se ko monthly expiry lai samana na current month kano se lai gani adugo weekly expiry su lai ba option da kana da lai no hai kan da index khatang da lai ba okay index khatang da weekly expiry se lai open friday da tawe adugo close oi bana khadai da thursday da ko adugo feature da di weekly expiry se lai te ko akoin option da kano se premium hare khangnai premium se sum handaraga expiry oi ban numita 0 da kano pi magi expiry se adi nasi aina 16 June gi option se lawraga thamme khalase aina sungjon jon da na loisin da be tra se exit tok da sum thamba da ko 16 June gi after kano se pung ahum khai baw gi matung sidadi asa ai gi lupa chahum pi ma chani pi ram da 0 da loisin grani ai ko system option gi akoi da khulong thiningai ni disadvantage ne si akoi ne six singa do ba hai riba disadvantage se gi advantage su lai ko seller oin sang ko da aduga som da di feature da di nangi expiry day ne misi da magi price hai ko underline asset ki hoji lai riba current price to adu da settlement pi rakane 0 taroi bo option gi doin ani si gi khena base ko ma'am option da expiry oiba nimita magi option gi price 0 da loisilakani aduga feature da na magi feature gi price hai underlying asset to gi current market price to settlement pi rakani are ko ma'am akona option se natraga feature se low matam da per lot ta low ko adu akoina equity market ta low matam da di ka dawi per quantity da aina lowning quantity ama logera ani logera ahum logera mari logera lowning quantity da low bajai adu ka top madana option se ne feature se di per quantity per lots ta ko lot ama da quantity kya yaudui no haibase already define tawraga thanama bani stock to gi natraga na index to gi matungina ko aduna akoina
ai nifty 50 da changa ai quantity ang ama khaktang lawraga option da trade tawge feature da trade tawge haiba ya de ko mem kaigino haiga di magi kano matul lai jari ko si mayam pull up se kano na khogi sebina semba run gi matung ina ni ko ado next time muka masagi time decay ai bam thole sida time decay ko time decay se na kaino ai kanda khogi kano se nangi expiry oiba numit se sigi matung ina expiry se naksilakpagi matung ina time gi value se 100 ko time gi value se 100 pagi matung ina khogi option gi price da effect live kagina the option gi price se sema ko matam da time gi value plus tawe ko aduga time decay se koi features da laite aduga cnc da koina logo matam da se laite yani ko aduga call option pull option adi option da koi type ani lai call option pull option haiba type se kogi features and the kanada ani simulate okay hani sigi difference ma koi dum khangba important oi ko ai mayam second tarang thung lo jage ko sorry ma'am ye yari ko ji phok se dum option da time decay lai time decay se kaina ka de option gi khogi price ka sa gi option gi premium do sema ko matam da time gi value hape ba adu nga sa gi expiry day ko khoi contract ki pera se losilak pagi matung ina magi time value se sam handharak poduna option gi premium se handhare ba ko sima next da ko yenga se buyer ga seller ga option seller ga kanana fa gya na okay question mayam am lagi natra mamang da market na uptrend da sala kan da khoina buy tawro ga su entry lo bujai sell tawro ga su lo bujai hare kana da buy tawdino kana da sell tawdino uptrend da lo bu matam da call option da buy tawi hare duga pull option da sell tawro ga lo bujai hare ani do karambani hene better oirino ba ai call option da buy tawro ga lo bu na phabra pull option da sell tawro ga lo bu na faribra market se ai entry lo bu matam da ko ani se kana ne better oi gya have the jing min se ko sound phajana lai bro ma'am lai okay thanks sida koi a haiba nupa ma lai re khalasi a sina ton 20 quantity ko ni nifty bank de lo re khalasi kari oina sell tawraga trade lo bani ko adu ma se seller oi ni ntra a hariba seller sina 200 quantity se nifty bank ki ko 100 rupees ta sell tok thueba ko adu di kyamuk ta ba yeng si ba sorok ko sida ai kana da lake nifty bank ko nifty bank nifty 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 bank ko okay nifty bank se
हजे जो ले से 15,000 33,000 कनोनी को 33,400 आइले से निफ्टी बैंक 33,400 चले सिगी निफ्टी बैंक से आइने सिगी कनो से यदि मार्केट से हुजिक से मथलोम न कादुबो मालेगा इन खलगा को मथलोम न कादुबो माले इन खलकांदा सिगी पी से सेल तौये खलसे को क्वांटिटी दो हुजिक क्या है हाइगिब 2000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी से सेल तौना बो होना बदा इंगम दरका होइसे कयानो जिंगसी यम जामी को 200 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी से सेल तौना बो होना बदा 10,70,700 राइको सी इंगम दगी स्पेंड तो इन्वेस्ट तो दुनी को 10,70,700 से इन्वेस्ट तो दुनी को सीधे इरके 10,70,700 दम 13 लाख साइना हाइरसिब को मसागी सिगी प्रीमियम से खितंग यामबा मफम द लौरदी हाइदी सी एट द मनी ओइबैनी नत्रा इन द मनी द खितंग चंगसिलगै कनो द लौरे खलसी 33,000 से 200 साइदै को मसागी 16 जून को 16 जून से लेरे से इना सी इसे सेल तौरे ने लौसी सेल तौरे ने लौरो 200 क्वांटिटी का सेल तौरे को 11 लाख मुक ताइ नत्रा सुमाइना आइने लौरी बै स्ट्राइक प्राइस तुगी मतुंग इना आइगी मार्जिन से डिफरेंट ओरे नत्रा अदुदि मैम स्ट्राइक प्राइस की कानबे से खरदि खंगामनि को स्ट्राइक प्राइस दा आइने एट द मनी दे लौबगी इन द मनी लौबगी आउट द मनी लौबगी को हजि आउट द मनी द मुलाक्सिबो खरे हेना ज थोगा हाइदि 33,700 को स्वाइदे लाक्से सिदा कोन ग पुट का दाव कोल से दे हजिक से आउट द मनी ओइदिनि कइगिनो मार्केट के प्राइस हजि 33,400 ते लैबनिना सिदगी चावो मखैदो हजिक लैरिबा मार्केट की प्राइस स्पॉट प्राइस तकी ग्रेटर देन ओइबा स्टॉक प्राइस ए कोल ऑप्शन ददी करिनेबो आउट ऑफ द मनी हाइबनेबो नत्रा अदन आउट ऑफ द मनी ओइबनिना मागी दि कोइना पीगदौबा मार्जिन से सिदा क्या मोरे 40 का 8,000 मुक्तंग ओरे को अदो सेलर ओइन चंगागदी जिंगसी को 10 लाख सेंदा 9,000 साइ ममांग दे लगे 10,75,000 11 लाख का योगी नत्रा सुमाइना अखोगी स्टॉक प्राइस की खेनबदी मतुंगिना आइगी प्रीमियम से खेनगनी हाइबदुनि को इन मयाम खंगनिंगिसिना ओके सिगी वरी से मुलासी बायर के सेलर के सिदा ए हारिबो नुपा सिना लुपा चामा चामा द बैंक निफ्टी से को सेल तौथोबो क्वांटिटी 200 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी से सेल तौबो मतमदा माना पीरी माना मंगमदगी पीगदौरिबो अमाउंट से आदि इन्वेस्ट तौगदौबो अमाउंट से अराउंड 13 लाख स्वाइम ओय हानि लोअर से अप्रोक्स तौरगा याको अदा 13 लाख मुक से मा सिदा कनो तौबा हाइसे खोगी इन्वेस्ट तौबा हाइसे मागी रिस्क से 13 लाख ने मागी मैक्सिमम रिस्क से 13 लाख ने अदुना अखोइना सिदा मैक्सिमम रिस्क से अनलिमिटेड एंड इवनि को करिगी एसी ओरिनो मखाद नेक्स्ट की यें खान खान खिनि को मागी मैक्सिमम रिवार्ड ती 20,000 खक्तने हाइदि माने लौबो जाबो प्रॉफिट से 20,000 दगी हेने लौबो यादा यारोइबो करिगिनो हारगदी लुपा चामद माने सेल तौबनी चामद माने सेल तौबजे सुम हंधरागा जीरो जौबो मतमद मागी क्वांटिटी मद माई प्रॉफिट से क्या होइदिनो 100 रुपीस मदन ज्ञान तारीको खर जुम ngauरिजा ओ तारी ngauबो सुदा दुम हंगौ को क्वांटिटी अमा नंगना लुपा चामद सेल तौरम मतमदा अदि सेल तौथो लुपा चामद सेल तौरमेबो को अदुगो होरे नंगना ट्रेड से लोइसिलको मद लुपा मद लोइसिले खलसेबो नै प्रॉफिट क्या होइदिनो 99 ओइगनि नत्रा 100 रुपीस ता सेल तौरमगा 1 रुपीस ता बाय तौरगदी 90 रुपीस प्रॉफिट ओइदिनि याइको अदो आइना क्वाइदगी मैक्सिमम ओइना मागी रिवार्ड से 100 ता सेल तौरमगा 0 दा बाय तौरगा लोइसिले नि लोअरसिबो सिदा लोइबदी यादे अदु लोअरसिबो क्लास तौगे पास ले को
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ 100 ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ 200 ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯗꯗꯤ 20,000 ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦꯂꯔꯁꯤꯒꯤ ꯕꯌꯥꯔꯒꯤ ꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ 20 ꯀꯣ 200 ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦꯕ 100 ꯔꯨꯄꯤꯁꯇ ꯀꯣ mana pull invest tawise 200 into 100 is going to 20,000 rupees khata ne man invest tawise ko aduna man invest tawise 20,000 rupees khata ne adu mana khwaidagi adi magi maximum ko risk se kam loge ha kana 20,000 rupees se magi maximum risk ne mana mangi ha bada sidagi hena mangoi gai ko sidagi hena mangoi kari gino ha kanda any akoina option sida jeng ko matam dane option sida akoina changsil la ko matam da ko gi sida kanu ma yauriba lower circuit magi maman sina sum 100 ko matam da 0.05 se sida gi tan 100 bai di minus the 1 cha kare minus the 2 cha kare ga se lawoi bu ko 0.05 se si jawra kan ma se lep pag laini ko aduna masai ko ne sida hai se magi maximum risk mana maximum loss oiba yabagi sang se 20,000 dagi sunghen heloiba 20,000 sibau jongna mangoiba ai ko adu mai reward amu yeng se bai di mai profit se jengba matam sida 200 quantity se mane lobani 100 rupees ta bank nifty da 100 piram ba kano se 400 jogi ba 500 jogi ste khangau ding ha khaktan khoi myam loi ure na tra adu 400 jogare khalo adu 200 lobo mata mana 20,000 invest togi ba 200 se hojik 400 ta 80,000 jore ba 80,000 jore magi total amount se adu gi 20 ga sai man invest togi do lokto karo adu 60 se magi profit ne okay 60 se magi profit ne adu di magi profit se khon hai se unlimited hai bani kari gi no hai di 100 te lobo se 400 jogi bajai 500 jogi se 600 jogi se kya jogi du no khoi khang di sum market ke trend do sum ga hager khar gadi ko okay adu di last ta khoi na conclusion de lai se kai no buyer oi na khoi ni entry lo gadi agi risk ti limited oi hai bani ai na invest tori amount do dagi ai he na ai gom da mangni ngai leite limited oi hai aduga ai gi kari profit ti unlimited oi hai bani ko kagina ka the market ki move to sum agadi ko kadai bo ka gi de noi khang di jai ko adu si condition ji jeng kan da buyer se am phai ni lo re ko asai gi sida ai na lo river risk 20,000 se sigi 20,000 sini ba som da seller sina magi maximum reward ko mana phangba jari se 20,000 sida gi hena phangba ya de hai bani kadi gi no som da buyer sigi loss se 20,000 de hena loss oi ba ya de ko aduga 100 rupees aina sell tawramba se point ato pam dana 100 rupees aina sell tawramba se sina khara ga handagraga zero jobu matam da ai maximum profit to 100 rupees ka tani ba ko adu de 100 into 200 la ka da 20,000 ka tani ba profit ko adu ngasai gi sida buyer sina low reiba 10,000 profit 20,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1 lakh 2 lakh 3 lakhs ko mane low reiba profit se kana na pi dino sigi seller sina sida asagi mana sell tawraga trade changa ko matam da 13 lakhs deposit tawraga entry lo rei do sidagi pirak tuini okay gyan tari go ma'am khona lowriba khona buyer oina changa kan da lowriba profit se stock ko stock exchange na natraga sebi na natraga na broker na khoi da pirak punate ko natraga na stock na khoi da pirak punate ba hairiba company duna pirak punate ba si paisa je buyer and seller sigi marak ta laiba bidding tawbagi kano se sigi magi summa kan da pi bane ba chalo ola kanamdan jogi ba oh habiro sigi pochida sapa akoina b gi kenozna buyer na change ko aduga is na salary na changma kan magi risk ti chawe aduga reward ti pi adu idaraga sman the sales ne na changi ba
ꯆꯪꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖꯇꯤ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏ ꯃꯗꯟ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯕꯌꯥꯔꯒ ꯁꯦꯂꯔꯒꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯕꯌꯥꯔꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯟꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯟ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯥ ꯇꯥꯏ ꯕꯌꯥꯔꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯌꯥꯔꯒ ꯁꯦꯂꯔꯒꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯟꯒꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯁꯤꯗ ꯕꯌꯥꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯑꯟꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯌꯥꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯌꯥꯔꯒꯤꯁꯤꯗ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯥꯡꯉꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯦꯂꯔꯒꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯑꯟꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯈꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯌꯥꯔꯁꯤꯅ ꯐꯪꯉꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ 10,000 20,000 3,000 4,000 1 lakh 2 lakh 3 lakh 4 lakh ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯦꯂꯔꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗꯇ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯉꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ 100ꯗ ꯌꯣꯟꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯀꯣ 100 ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯌꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯟꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯕꯌꯥꯔ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯑꯟꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯕꯌꯥꯔꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯕꯌꯥꯔꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯆꯨꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯦꯕ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏड ꯋꯦꯁ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯁꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯌꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯂꯣꯁꯅꯦꯕ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯀꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯗꯥꯎꯟ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯊꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯤ ꯁꯥꯏड ꯋꯦꯁꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯦꯕ ꯁꯥꯏड ꯋꯦꯁꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯦꯂꯔꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯗ ꯇꯥꯏꯝꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯤꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯣ ꯄ꯭रीमियम ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭रीमियमꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭रीमियमꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯔꯁꯤ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯔꯤ ꯗꯦꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯗꯦꯠ 10 11 12 13 ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯏꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ
हजी 14 जौरे 15 जौरे 16 जौरे खलसे 16 दा कोई एक्सपायरी ओइदुनी सिगी टाइम से मतम से सुम हंदरपगी मतुंग इना खोगी लैरिबो ऑप्शन ngसागी अखोइना 120 गा पिरंबा को ऑप्शन की प्राइस है सुम 0 रोम दा नक्सले बसी मतम से ओके अदो मार्केट से सिदगी हौरगा स्वाइना सुम चलगा सिदा सुम लैरेब स्वाइना चलगा लैरे मथासु कादरे मखासु गुमदरे खरा खक तौरगा सुम चलगा लैरेब को अदो अइना सिदा लौरको मतम दा सिदा इना 120 दे लौगीबा हजु सि जौबदा मासे 120 लैगद्राब मैम क्वेश्चन ने सिदा इना 120 दे लौगीबा से सिदा 120 दे लैगद्रा हाइबसे क्वेश्चन ने लैरोय को कगिनो हाइदे हुजिकता अइना हाइगरी टाइम डिके हारिबा ngसागी अखोइना प्रीमियम चाबा हाइबसी मतुंगिना एक्सपायरी डेट से नक्सिलकपा अई कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की मतम से लोइसिलकपगी मतुंगिना अई ngसागी प्रीमियम 120 पिरमसे सुम हंधरेबा 0 रोम दा 10 तौसिलेबा को अदो मार्केट साइडवेज चलगसु ngसागी मतम दे सुम लोइसिलकपनिना अई प्रीमियम से हंधरकपनिबा अदुदे इना ngसाई सिदा 100 ता सेल तौरंबा कनो से सेलर की नहीं जेंग ऐसे को 100 ता सेल तौरंबा की ऑप्शन दो सुम लागा साइडवेज सुम चलगा लैरे कांदा स्वाइदा 80 गा गौरे खलसे स्वाइदा 90 गा कनो गा जो गरे खलसे 60 गा गौरे खलो को सुम चलगा सी जो कांदा 0 ता एक्टिव को है को अदुदि मार्केट से साइडवेज ता लागा सु सेलर की प्रॉफिट ओइ हाइ से जानिंग ब्रमे अदन मार्केट से साइडवेज ता चलगसु सेलर की प्रॉफिट ने दुगा मार्केट के ट्रेंड से ngसागी बायर ने लौरिबा ट्रेंड है सेलर की सु ट्रेंड लैजैनी मसागी माना शेयर में सेल तौरप नत्रग ऑप्शन सेल तौरप हाइसे मासु एनालिसिस तो तौरब मतुंगदा मार्केट से डाउनलोड दा लाखनी नत्रग अपलोड दा लाखनी हाइबे मतुंगिना सेल तौरैनी सुमिको मागी मार्केट के ट्रेंड सिना चुमबा अदुसु मागी प्रॉफिट ने को सेलर गिदी अदु मागी मार्केट के ट्रेंड से चुमददना मार्केट से चलगा साइडवेज तौरगा लैगरबा अदुसु मा प्रॉफिट फंगने ओके बायर गिदी मागी मार्केट के ट्रेंड से चुमबा अदु खंखंग द प्रॉफिट ने मार्केट के ट्रेंड अमा लानगरबा सिसुमा प्रॉफिट फंगरोय अदुगा साइडवेज द लैगरबा सिसुमा गी लॉस ने कइगना कांद ऑप्शन ददी ऑप्शन प्रीमियम की मतंग द खने नैनगनि हयेंग नैनसिको सि नैनरको मतमदा ngसागी लाइसे कइना कांद ऑप्शन की प्रीमियम से सेमबदा टाइम की वैल्यू यावरिबा को क्लोजिंग डे नक्सिलकुई मतुंगिना टाइम की वैल्यू से हंधरे को अदि मतुंगिना मागी ngसाई टाइम की वैल्यू से हंधरकपनिना ऑप्शन की प्राइस से हंधरे प्रीमियम से हंधरे को साइडवेज द लाखो मतमदा मार्केट यानी को मैम दो नसीगिदी स्वाइदे लोइसिलसे को दुगा मार्केट सिसु येंगो हजिक मार्केट कदम द लैबनो माइनस कइनो ngasi से सुती रो -100 to open to 15,674 मागी ग्रीन सिदगी मखा खरा कुमुइ नत्रा दुगा मखा गिबा रंग सिदा हाउ